arra islaamanta boniyye gaaffiyan si gaafadhe gaaffii sadii naa deebisuu hin dandeessaa amanticha keessa. Yooniin dandeessi deebisaa yooniin dadhabe booda ma beeku si fida. Tole. Abbaa barbaadde fidachuu dandeessa. Qophaa koon isinii naasa barsiisaan galchu nama tokko hin galchu. Raasa. Abdussee sii dabaluu yoo barbaadde abdussee sii dabaluu nan danda'a. Arkaana salaataa wallaalee bade mana kana. Ni. Okay. Dhaga'i boniyye. እሺ እየሰማሁህ ነው መጨየው ትናት ዱፌ በአማርኛ ነው በኦሮምኛ ነው የሚቀልሽ? አረረኩን ቀባኒ ያኒ ኦሮሞ ኦሮሞ ይፋኒ ሰማሪ ፋኒስ ነው ፕሮብሌም ወለ ነቢ መሐመድ ሱሚኛቹ ሳኒ ቤታ ነቢ መሐመድ ዲኒ ሱሚ ከኑ ኢሳኒ ቤታ ከኑ ፊደንዳኒ ወዮ ጎኒ አዲስ አብዱ ሰዳዳ ከኑ ፊደንዳ ጀታ ፈርዲሲ ቁርአን Rausi dhagaati islaama miti ma? No, ani quraana haa qara'u malee seenaa Nabi Muhammad la quraana seenaa Nabi Muhammad beekuun bar walii adda siif galee. Osoon beeki ergama rabbii ta'uu isaanii mootaman tamiti? Itti namana dhibbaan dhibbatti. Osoo seenaa isaanii beekin akkamitti taman tare? Ergama rabbii ta'uu isa ilaame ergamoota rabbii kana hunda isaanii seenaa isaanii tokko tokkoon haa baradhoo jettee. So in danda'u ani tokko tokkoon waa'ee seenaa isaanii haga ta'e garuu haala jireenya isaanii haga ta'e irraa beekuu hin danda'a garuu hundumayyuu ni beeka jedhee qoma dhaadheessuu boniyye na dhaggeeffadhu. Seenaa nabiyyoota lafa kanarra jiranu yookiin isa wangeela keessaa natti isin jedhaan jiru. Nabiyyi kee isaan jaallattu isaan kabajtu isaan irratti duutu seenaa isaanii anuusa labaatan irratti si buusa barbaadde rakkoon qabu. Garuu akkamittiin seenaa isaanii wallaaltee atootta manaa jirta gaaffii. Seenaan Nabi Muhammad Habibi waan asi dhaabbatu miti seenaan isaanii. Sittimu akka amantii Islaamaatitti. Akka amantii Islaamaatitti. Okay, ansitti unan danda'a waan si dhibu. Okay. Akka du'aayin isaanii lafan buune. Akka inni itti du'aayin isaanii lafan buune. Gaayyaa du'aayi isaanii isaan du'aayi goonaan Jibriil du'aayinni isaan jala aamin jedhe akka inni jiru beektamu hin beektu? Niin beeka. Okay, naa qabaa deemaa na xibi kana beekta miti? Tole. Jibriil jechuun nama baay'ee kabajamaa rabbiin biratti ta'uu beekta. Dhugaadha. Lama na xibiidha kunis. Kana akka hin daganne booda na kaadda waan ta'eef. Siin kaadu maaliif hin si kaada? Okay. Qasettee galta abdu si atarkaana salaataa yoo wallaalte maalla cannat. Okay. No, akkasiin jedhanii raafachuu danda'a maarrafuu qabaree yoo beeku baate. Abdu se yoo dhufte nama jeexaadhaaf malee akkan si jaalluun silaa siin gala. Gonkumaa miyuutii qabatteen teessoot. Baxatatat jettee mana kana rabbashtu. Isiin garuu shamarranii akkasiin itti naamusaan nama dhaggeeffattu laal. Amma dhaggeeffadhu booniyyee. Isaan nama baay'ee kabajaman. Eenyu isaan? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam akkasi. Jibriil immoo nama baay'ee kabaja qabu du'aa inni aamin jedhe akka. Nama miti Jibriiliin. Maleeka. Maleeka du'aa inni aamin jedhe lafan bu'u miti. Gifti amma nama naa galchisiin jedheera moo wal jeequu barbaaddan egaa? Moodiitarri sirraa ka'eera jechuudha. Okay. Dhaga'i. Dhagaarta? Sirisi dhaga'u jira. Foon summii wayii nyaatanii beektaa isaan booniyye. Awwaa'ii wangeelaan ilaallatu. Barataadha wangeelatti. Isa kaleessa keessatti guddanne eddeena quuqunsi gaafadha akka tifanaa gootu. Foon summii diinni itti kenne beektaa booniyyee ko. Kaza foonicha gaafa isaan arraba kaa'atanu summiin qabaana nyaatinaa jette. Summiin qabaana nyaatinaa jetteeni. Summiin afaan qabdi dubbatte. Raajii dhagaa kanuma sitti muu sheekii guddaa sii gacha gaala amma summiin qabaana nyaatinaa na dhobsaan na dhaggeeffadhu kadhuma sheekii guddaa galchee narra deebisee immoo si dhaggeeffachiisa shi gashtii go. Maalodhaati waan jettu naa galuutti hin jiru. Okay, በአማርኛ እሺ የተመረዘ ስጋ ከጠላት እጅ ተሰጣቸው። ኦኬ እኔ መርዛለኝ እንዳትበሉኝ አለቻቸው። እንትና ስጋዋ ማነች? ስጋ ትናገር ነበረ። አብረን እንጠይቃለን እናቴ ስጋ አፍ አውጥታ እንዳትበሉኝ እኔ መርዛለኝ እንዳትበሉኝ አለቻቸው።
እሺ እኔ እንደውም እንዳንቺ አላሰብኩም። እዚህ ቦታ ላይ ነብይ ስለሆኑ ተአምር ሊኖር ስለሚችል ታውራ ስጋ ችግር የለውም ብዬ ነው ላሽ ያልኩኝ። እንደውም ሌላ ጥያቄ ፈጠርሽ አንቺ። ከዛ የሚገርመው ምን ጋር እንደሆነ ታውቂያለሽ? ስጋውን ከጣሉ በኋላ ነብይ ሆኖ እያሉ መታመማቸው አልቀረም፣ በዛ መርዝ ማለት ነው። እንዴ ነብይ ናቸው እንጂ እነሱ አላህ መሰሉክ እንዴ? ምንድነው? ሰው ናቸው እኮ። ሰው መሆናቸውን ታምናለህ አይደለ? አልጨረስኩም። አንቺ እኮ ይሄን ታሪክ አታውቂም፣ ሙስሊም ነሽ እንጂ። እሺ ከዛ ታመሙ። በጣም ገረመኝ። ገብቶሻል? ለምን አንድ የጌታ ሰው ራሱ እኮ ከብዙ አደጋ ይጠብቀዋል ፈጣሪ። ገብቶሻል አይደል? ነብይ ሆኖ ደግሞ መታመማቸው አይደንቅሽ ይችላል። አንተን ለምን ደነቀህ አትበይኝ። እኔ ሊደንቀኝ ይችላል። እኔ ደንቆኛል። ኦኬ ከዛ እንቀጥላለን። በዛው በሽታ ነው የታመሙት። ገብቶሻል አይደል? በጣም የሚገርመው ምስክር ባለው ሁኔታ አሁን ምርጥ አስተማሪዎች መጥቶ ሊያሳዩሽ ይችላሉ። ከፈለግሽ ከቁርአን ከፈለግሽ ከሌላ ታሪክ። በዛ በመርዝ ምክንያት ነው የሞቱት ከዚህ ዱንያ ላይ ማለት ነው። በመርዝ ምክንያት ኦኬ። በመርዝ ምክንያት ኦኬ። እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድን ነው? በመርዝ ምክንያት ስለሞቱ አንተ ነብይ አይደሉም ብለህ ነው የምትከራከረው ወይስ ነብይ ናቸው ብለህ ነው የምታምነው? ያጅ እዚህ ጋር ጥያቄ የኔ ጥያቄ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አላህ ያድናል ብለሽ ነው የምታምኚው? አያድንም ብለሽ ነው የምታምኚው? አኪት አያድንም ብዬ አለማመንም አልችልም፣ ተጠራጥሬም አላውቅም። አላህ ያድናል። ያድናል። ሞራል ያኖረኝም አላህ ነው። ሞራል ነው የሚገባሽ፣ ሞራል። ታዲያ አላህ የሚያድን ከሆነ እንደዛ የሚወዳቸውን እንደዛ የሚያከብራቸውን ነቢይ ጠላት መርዝ ሲሰጣቸው ለምንድን ነው ያላዳናቸው? ነው ያወለ ጥያቄ። ቀደር ሊሆን ይችላል። አንተ ደግሞ በቀደር ታምናለህ አይደለ? አላምንም። እኔ አምናለሁ። ቀደር ሊሆን ይችላል። ሁሉም ሰው ማለት ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲፈጠሩ ቀደራቸው ነብይ መሆን ሊሆን ይችላል። እኛ ግን አናውቀውም። ገብቶካል? ስለዚህ በዚህ በሁኔታም እኔ እንግዲህ ይህን ነገር አንተ አልክ እንጂ ያላውቀውም። በዚህ በሁኔታም እነሱ ሊሞቱ ይችላሉ፣ ከዱንያ ላይ ሊሄዱ ይችላሉ። ኦኬ። በምስክር ደግፌ ላሳይሽ ይሄን ነገር። ምኑ? መርዝ መብላታቸው ማስረጃ ላምጣ ወይ? ይሄ ለዚህ ነገር መርዝ መብላታቸው? አዎ ከፈለግሽ ከቁርአን ኖ ስለ ወንጌል ተይ፣ ከቁርአን ማስረጃ ላምጣ። ከሐዲስ ልንገርክ፣ ነብዩ መሐመድ እኮ ሰው ናቸው እኮ ያልኩክ ነው። ነብይ ናቸው እንጂ እኮ ሰው ናቸው እንዴ። ሊያበሏቸው ይችላሉ። ብዙ ጠላቶች ነበራቸው። ታውቃለህ አይደል? ይሄንን አውዬ ሚዩቲ ቀበዱ ታይ ጋላ ነደርበተ እንጀዲን ጫልሲ ታይ ሙጫዳ ነናሳራ ተራንሲከን ቀቢ ሚዩቲ አደም ሰበና መርዝ በልተው እንደሞቱ ነገልቹ ከቲፍ ገለተው የሚጎተው ይረባሽቴ ማለ ጓደኛ ኮቲ ማት ናሙሳ ደብደ ሲፈንዱ አብዴቱ አደቀስ ይቻለዱ ሲፈወረ ገባ በራዮ በርባችታተ ኢንተልኩን ዲረምት ያብዱስ ሸመረን የወበለቲ ገ ናሙሳ ሲላልም ወሊ ገለምቲ ገሩ ያናዳ ወሊ ገለ ቦልዬ ናሙሳ ዳቦ ቀበረ ቦልዬ ሲዳዳን አለ። እሺ ቦልዬ ቀጥይበት። እኔ በመርዝ እንደሞቱ በአሁን ሰዓት ላይ አላቅም፣ ግን ማስረጃ አምጥተህ እንድታሳየኝ ፈልጋለሁ። አንደኛ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነሱ በመርዝ መሞታቸው ቀደር ከሆነ ሊሞቱ ይችላሉ። አብዱሴ ወላ ዱጋዋ ቃሲምቡ ሳማ ቦዳ ሰውን አን obboleetti kootiin waa'ee lubbuu tokko hambisuudha. Obboleetti kootii walii galuu danda'uu koo qofa yaada malee namni hin dhageenye mina gabbaanyine afaan amaariffaatiin laafeef miti amaariffaan anitti naasa nu biran jiru abdusee baay'izawee inni kun yellam as hin jiru waa'in gosaa waa'in garii waa'in maal hin jiru as na dhageessa oromoodhaan dubbadhu jedhee malee abdusee no maan jenne bar barsiisaa joon isin harkiseeraam akkin jedhe isaanoo qoricha summii nyaachuun isaanii nyaachuu ni danda'anii jedhe garuu immoo nyaachuu isaanii hin argine ani ragaalli naaf hin finne. Ati amantichuu marraa rakkoo maalii qabda beektaa booniyyee koolaa sansi jaalluun sitti maasa kabajaa jechuudha. Ati akka abdussee silaa taateetti abdussi harkaan isa laataa meeqa jennaan balaa buuse
Atis rakkoon kee maa inni beektaa? Dhaga'i boonii aqeedhuma sitti maa? Isaanitti amana, isaanii lubbuu kee kenna, isaan jaallata, seenaa kana wallaaluun kee gudlat noone. Ani way malaayikaa way si fakkaadhe moo ani barna magana nama barachaa jiru bar. Maadha galchime Bashar kan jedhu sun hadiisa ragaa wajjin waan ta'e haasa'aa Bashar kan jedhu galche. Namuma keessatti sheekiidhuma tokko hin galchu barrii kanarraan hin ga'u. Innaa namni gurguddaan dhiirri onnee barbadaa dhufe baqatanii baddu innaa kootii dhufanii wacu gowwaan asee ta'an hawwaleedhama. Yeroo goonni itti dhufe haasa'a batatata mata dure awwalee waliin nama cimaan keessan. Ani fatina ta'e eenyuun cimaan keessan. Namni cimaan keessan eenyuun. Yaa gisee namni yaaraa dale yeroo waa sirkaa fudhatu kana neegate garee shaadaa keessatti kolfi kee kun na ajjeesee maa viidiyoo chalaaleen du'aa ture. Abdus namni waar kaabade Abdus namni waar kaabade fiigee bada malee hin kolfu. Ati immoo kolfi dabar beekaa kolfachiyyuu hin jiru kolfa jettee. አሁን እናውራ ወይስ እናንተ ትስቃላችሁ? ማይኒ ኮኒ ዲማ መንቲሚቲ ኩን ይሄው ናጋልቺ ጀደ ወንድምሽ ነው ጋባ ናማራ ባሹ ዳው ጂንሳ ማሊን ጎዳ ደሽ ቦን ይየኮ ሰው አይደለም ማለት አይደለም። አንተ ሰው ነገር ግን ማለት ነው። ይሄ ነገር ውሸት ከሆነ አንተ ደግሞ ኢየሱስ እኔ አኒ ዋቀ በከጀዱ ናፊዴቱ yooniniif Yesus dhuguma waaqa ta'e ani amantii kan keetitti si amanuu danda'a. Garuu yoommoo Yesus waaqa bakka jedhu yoo hin jiraanne ati karaa amantii Islaamaa deebi'uu qabda. Iheno. Naaf ta'e ragaaffiin kee garuu nama 500 nu dhaggeeffataa jira. Ati shan wakkaasu ta'u maarkadde. Inni silaanticha namni canqay. ስላንተቻ ነው የሚጨንቀኝ እንጂ ስለዚህ ዋይን ከባየና ደጲሳ ቦለቲኮ በጣም ይጨንቀኛል እኔም ስላንቺ ስለዚህ እንዳንከዳዳ በኋላ እንዳትሸሽ አልሸሽክ ወላ አልሸሽ ፕሮሚስ ሌትስ ጎ በርሲሳ ጆን አናዱፍ ጋንሲ ፈተው በገነጋን Egaa barsiisaa joon arra gaaffii dhuma irratti isin oolchaa jira daraadhii ifamu mana godhanni kun garuu wanti gaaffii duraan darbe irraa adda isa godhu yaa gaa piroomisii dhagaa jirta gurra keetiin bakka nabi Muhammad qorichatti nyaatanii isumaan du'an ragaan barbaada barsiisaa joon. Baay'ee bareedaadha. Asumaan arra viidiyoo tokko dhimma kana ilaalchisee hojjedheen jira. Yoo fedha keessan ta'e dhattanii ilaaluu dandeessu. Ragaa qabatamaa waliin jechuudha. Okay, let's go family Kenya. Do you repost video tole. እና rakkoon qabu kan amma jetti immoo siifan baasa akka ajaa'ibaatti. Bilbila lama biraa qabdaa. Namatti jetten sii galcha. An tokkicha of biraa qaba. Ani alle tigriilla. Garuu jechuudha bar wanni isin galuu qabu amma Nabi Muhammad summii nyaatanii du'anii. Okay, ta'uu danda'a. Garuu Nabi Muhammad jechuun waaqa miti. Isaan nabiyyiidha, ergamaa rabbiiti malee isaan rabbi miti. Kana beekuu qabdan. Amma awwaleen kan ila bileetti awwalee boni inaasofna rakkoon qabu nuti si waaqa jechaa hin jirru. Maal sitti fakkaate beektaa? Quraana suuraa al-Haqqaa isaan nabiyyiidha, isaan nama maybe nyaachuu danda'u. Bakka. Ihe leela turguu fayisa. Maybe miti gala amma summiidhaan hin duunee jechaa ture beektaa yeroo darbee sheekii beekamaa isin hordoftanii kana qofayyuu immoo miti. Quraana keessatti yoo ati nurratti sobdee yoo ati waa'ee keenya soba dubbatte nuti mirgaa si qabnaa hidda onnee kee kunneen si ajjeefnaa jedhe Allaan quraana keessatti jechuudha. Suura al-Haqqaa ayata 44 ammuma deemtee ilaaluu dandeessa bilbila lama biraa qabdatee jennaanii jechuudha. Inna yoo ati soba dubbattee jedha. Inna kitaaba seenaa al-Xabar siiraa jechuudha. Al-Xabariin seenaa Muhammad kan gabaase keessatti 160 vooliyuumii 6 yeroo dhattee dubbifattu immoo Muhammad ani Allah irratti soba dubbadhee jira. Wanta Allah natti hin dubbanne ani dubbadheen jira jedha. Hadiisa Sahih Bukhari 713 kallattiidhumaan Google irratti search godhi. Sahih Bukhari 713 bilbila qabattee namuma. Sahih Bukhari garuu jechuudha. 713 irratti Yawlik commenting cufina please freedom mana kabajamu namni commenting Abduse ila simbul semiti
Amma booda Joonii Booniyyee gidduu buunaan lafeen maayikootii bilookiin si godha. Dhumeera. Itti fufaa. Awwalee dhiise kaa. No, Joon nama si faana haasa'u si fiduu. Nama si faana haasa'u si fiduu. Era piroomis jettee kaate. Booniyyee. Piroomis jettee nan kaadeen. Kaaduu አይደለም kuni kaaduun jedhamu baraan asuman taa garummoo jechuu ila ammaati ani hadiisa quraana waan hundayyuu fixee hin qabu beektaa sammuu kiyya keessaa jechuun ani waan hundayyuu hin xumurre gana nama qaraa jiru malee siif galee. Booniyyee yoo kun ragaadhaan naa dhufe piroomis yookiin si fudheen gala yookiin karaa keen dhufa piroomis waliin hin jenneenu nama 500 irratti. Sun ukwaa qaallo kana bariin ani bar kana bariin ta'uu hin jenne. Ragaa fidadhee kaa kunoo. Nama quraana fi nama quraana fi hadiisa maaliif na kaadhe? Yaanchi naa ilaa sibuun jarri amma kee yaadanu na amani Boonish maaliif yoo jette ማሰብና ለማሰብ ለማወለ እዚህ ጋር አንዴ አዳምጪኝ ልጨርስልሽ አብዱሴን ሲብራታ አጅሩ ኩን ናማ ሰዲ አፍር ፊዴ ወሊ ገለሙ ደዳባሜ ከሌሳ ዲሲ ሀረዩ የቹ ደዳባሜ አቲ ገሩ ጋፈቱ በሬዱዳ አንስ ዴቢሳ በሬዳን ቀባ ዋን ተይፍ ፕሊስ ምላሽን ብቻ አዳምጪና አትመኝበት ናዳጋ ይገሩ ዴቢሳ ወንጌላ ሲቲ ማንጅሩ ቁርአንና ለማመን እኮ አይደለም እኮ ወሌ በከከነረት ወኒ ሲገሉ ቀባኒ ቁርአንን ቀረ ማለት ተስቢራ ቁርአና ሂምቤኩ ተቆፋ ጀደ አዲሳ ይሄ እኔ እየተማርኩ ነው እንጂ ተምሬ ጨረስኩ ሰው አይደለም አፋኑ ደሞን ዱብስቱ ቦንዬኮ ኒን ዱብሳ ኦኬ ተፍሲሩም አፋኑ ደሞቲን ሲታ አገርሲሱ ቁርአና አራበራዱ ከሰርገሲን በረን ረኮማ ሊቀም እሲ ማሊፍ ነው ብራሶ ናሙሳ የራቤና ዳፊ ሶዳከኛ ሞ መንቤ ካቲና ሰይነን እሺ ችግር ናሙሳ ጎዳዶ ጋቦን ይየዲስ ካባጁ ማናዶ መስላሰ ያ ሱብሃንአላህ እሺ ማሎዳ በኒካ ንዱብስና ጅባታ ነጉዲስ ይሴቶ ከወል ጉደቴ ጅር ተበር ነጉዲስ ኦኬ ሙንዳታን አየዱቢስ ሜ ሲይ ሙንዳታ ጅራ ኦኬ ኔትወርክ ኮዳ ከናቱ ሙንዳታ ሙንዳታም አየ ሙንዳታ ቪዲዮን ኮ ሱ ተጀዲቲ እሺ ሜድቢ በዳም ሙለቱካ ኢኒ ቁርአን ጀቸ ኤርገማ በዳም ሙለቱ አቺ ሲክሲ ካቶ ብልብላ ማሊ አትላሉት እንጀርቱ አና ብራ ጥቀቴ ዋንጅሩ ፈኒ እሺ ቁርአን ጀቸ ጀዴቱ መዳበተ በርበዳም ሙለቱ inni quraani jecha ergama no akka duraasanitti bareedadha akka duraasani wayyaa walee deebisiin okay guddatee jira Booniyye no guddisini xiqqeessin ay lama sala ay taayam mulatu akkana wayyaan tokkaya xiqqoo mulata ayyama mulata baqqa amad bishkuna odoo gaarii jechoota kana nuti hin jedhin nurratti dubbatee jedhe ayyetti fofamasi naaf hin galle qoy irratti dhaabi maali akkana dubbisaa maaltu naa gala qoy maal jechuudha bakka kana odoo gaarii jechoota kana nuti hin jedhin nurratti dubbatee maaltu yaani naaf hin galle kana galaan jiru bar gubbaadha gadi harkisi kara gubbaarraa yooni dubbisee naa gala malee ayata tana qofa dubbisee akkamitti naa gala ayye dhaggeeffadhu eenyuun dubbataa jira waa'ee nabiyyi dubbataa jira Muhammad gaddeebisi akkanatti sirraan fudhadhani gubbaarraa gaddeebisiti akkanitti naaf gala malee ayata takkitti dubbisee eessara si kaasu inni quraana jecha mee asumarraa yaa inni quraana jecha ergamaa kabajamaatii jedhe inni quraanni jecha ergamaa kabajamaatii jedhe okay ayye eenyu ergamaa kabajaman quraanni jecha Allaati jetti amantamiteeti kana dura jecha Allaati kutaan garuu quraanni jecha ergamaa kabajamaatii jedha maal jedha qawluhu rasuulil kariim mee kara gadi argisi ammoo maal jedha ayye quraanni jecha ergamaa kabajamaatii ani gaa isa kanayyuu miti kana dubbachuu barbaade eshi okay inni kun maal jedha tokkos dubbisi ol butii kaatee jettee inni jecha weellisaatii miti je'ake xiqquma maaloo xiqquma jedhee maal jedhasa achi buti xiqquma isaa qofa amantuu jedha qofa amantuu okay ofika ayye
jecha ragaatis miti xiqqoo qofa gorfamtu. Maal jechaa jira? Siigalaa jira waan jedhu. Ayyoo Maaliif loon galee deemuun afaan Oromooti. Isiidhaa qofa miti nama Nan qaraa waan ta'eef hawwada qaraa'uun barbaada. bu'i gad Ayyee. abuuk. ለምንድን ነው የምታወርደው? እንደ እሺ፣ በቃ እንደሚቀቡ ወንድ ስላልሆነ ነው የማወርደው። ቦኒዬ ጎፍታ ቦኒ አለማ ሁንደ ኢረቡ አመላል ወይ anamma kananii sababii waliin fakkaannee fi gara duubaatti kanan si deebise. Suuraan ayyaanni 41, 42 fi 43 waliin fakkaatu. Fakkeenyaaf 40 irratti akka wanta dubbiste inni jecha ergamaa kabajamaatii jedha. Jecha raagaas immoo miti jedha deebisee immoo gooftaa lama hundaa biraa buufameedha jedhee yaadota garaa garaa isaa. Mee 44 kana sirriitti naa dubbise. Laa kanarratti hundaa'een hadiisa keessaa waasitti agarsiisuu barbaade. Raaqaatti jala. Habibti. So ilaamatu yeroon fixini kanuma qofa naa dubbisati ilaal. Odoo garii jechootaa jedha iddoo kanarratti. Odoo garii jechootaa kan nuti hin jedhin nurratti dubbatee silaa nuti mirga isa na turree jedha. Ergas yoo hidda onnee isaarraa murra turree jedha. Argamaa jira miti 46 kun. Badaa mul'atu sumatu dubbisuu jira maree. Ergasii hidda onnee isaarraa murra turre. Ayyee ilaali egaa yoo Muhammad soba dubbatee nuti mirgaa isa qabnaa hidda onnee isaa murra turree jedha. Eshi Muhammad ila kitaaba irra deebisteen agarsiisa. Kitaaba Al-Xabarii irratti Muhammad ani dubbadheen jira. Wanta Allaan natti hin himne haasa'een jira jedhee dubbatee jira. Mee hadiisa kanan sitti agarsiisa. Sahih Sahih Muslim dhibba torbaaf 13 kana qofa naa ilaali. Awwali ለምንድን ነው ኮመንት ይበንኝ? ዱካና አይበር ለምን በራስሽ ብቻ መመራት ስላለብሽ ነው። በእኔ ለሌላ ነገር አይደለም። እኔ ነኝ የዘጋሁት። አሎ ቦኒ ናምሲ ወሊን ቀበረ ሙጅራ በለቲኮ ወይ ካንቺ ጋር ቢቀበር ሰው አለ? ኦኬ ስለዚህ ቦንዬና ቦንዬ ብቻ ሆነሽ ነው መማር ያለብሽ። ቦንዬና ቦንዬ ብቻ ሆነሽ ነው ማወቅ ያለብሽ። ለዛ ነው ኮሜንት ብዘጋው። ኦኬ ታፕ ኮፒ ሊንክ ጎዳጆ ሊንክኝ ጠይቂ። መጠየቅ ያለብሽን ሁሉ ጠይቂ ቦንዬ። አንጅራ amma bakka videoon koo mul'ata videoon koo la bada mul'atu la bada latije yama la yama latije ala badeg farjine kande nama bira olgalchaame biizin ta'ammoo hadiisa kana ta'ee Sahih al-Bukhari hadiisa volume 5ffaa kitaaba 59ffaa hadiisa 713 sirriitti naa qabadhu hadiisa kana. waan jette Muhammad summii nyaata hadiisa agarsiisudha jechuudha. Hadiisa kana naa qabadhu Sahih al-Bukhari mujaddala isa jedhamu 5ffaa kitaaba 59ffaa nama olgalchaa nama beeku olgalchaa kaameraan koo maal nama beeku olgalchaa nama hadiisa beeku olgalchaa nabi sarraa beeku Muhammad summii nyaata akka du'e sitti agarsiisaa jechuudha. Iddoon isaatii citee akka du'e nama hadiisa beeku olgalchaa jedhe barjoon atin beektu booniyye ayyee ani qara'uttiin jira malee qara'een fixne nama qara'ee fixetu waa hunda beeka.
ati gaaffii mataa keetii immoo fudhattee dhuftee na gaafatte miti booniyyee koo kanaan walii gallee barsiisota na waamsiftee miti እኮ ሀዲስ ባስተን ሚቲሪ ሀዲስ እኮ ማለት ነው። እኔ ሀዲስ የምናገር ሴት አይደለም። ሀዲሱን ተይ በቃ ጀተ ዲስ በቁርአን አታምኝም ካላን ቁርአን በይታ ቦንዬ ኒን ቀረ የመሌ ተስፊራ ሰው እንደምቤት ሂከ ቁርአን አጅስ ተገርሲስ ነው ቁርአን ከራቲ ማለት ተርግሲስ አከ ሙሐመድ አላህን ይተካከቴ አከ ይዶኔ ሳቲ ኩቱ አከሰው ሞዲሰ ከተከራወተም ሲተገርሲ ቁርአን ይረረጋ አርጉ በርባዳ ቦንዬ አማፍ ኢንተርኔት ቦንዬ ጉረኬ ነው እርግስ ቢል ተኮ አርጉ በርባዳ ቆይ ኒን ድፎ ቆይ ኮኔ ቁርአን ሱራ ከያን ስሪ ፈዳል ብለው ቁርአን ሱራ ጃተሚ ሰልገፋዳ ሱራ ጃተሚ ሰልገፋ ኬሰ ጅራ ለቆብሳ ፍርተም ብራ ካስን ማለት ነው ነሞኒ ብራኔራን ይወክን ጅርቱ ተዩ ወዶ ገሪ ጀቾታ ከኑት እንጀዲን ነው ረት ዱበት يمكن أنت ሚዩቲ ጎድሜ ቦንዬ ገለቶ ኦዶ ዮኪስ ኡቱ ጀቾ ገሪ ጀቾታ ከኑት እንጀዲን ነው ረት ዱበት ሲላኑቲ ምርጋንስ ቀምና ቱሬ ኤርገሲ ሂደኡኔ ኢሳ ኢራ ሙረ ቱሬ ኤርገሲ ማል ጎነ ቱሬ ሂደኡኔ ኢሳ ኢራ ሙረ ቱሬ ሂካ አያ ከናዳቴ ወድብስቴ ኢብኑ ከቲር ኢብኑ አባስ አከሳኒቲ ከነጀራ ኬሶት ኢብኑ ከቲር አካታቲ ከጅሩ الجلالين هي قرآن كيس تكرسون عندنا الله محمدين أكزج لربته محمدين أكلا لا تدبين كن نبي كيس نجور الله نكيس أنا كزجلو حديث أما جون ستكرسات البخاري كيس تمو إدي أني ساتي أكجته مرة كنك